Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kuswe. Uling masanting niya po, kaya kaming pisabyan, uling king mumunang pamikatagon. Magumpisa no pong mamye karangalan awards, karen pong miyayaliwang Candabeño, taga Candaba. Amemye dangalan po king karelang balen. Ang po siyempre king katamong probinsyang Kapampangan, malayo hanggang international. Kilala, danala naman. Kakayabi tayo pong ngeni, yung pong Acting Tourism Officer ng Municipality of Candaba, Madam Jing Grupo. Maya payaldo po kayo, Madam Jing. Lawen nyo naman po. Ako kayo Bea Alonso, baliw po, nung pong pwede ang makiyabi, yung kaya kataong bisita, King Motsaning Kapampangan, ing Bea Alonso naning Candaba. Ala naman po magtampo no sa Ala naman. Yan dili po. Ma'am Jing, kumusta ko po, Ma'am Jing? Mayap naman po, sir. Okay. Ma'am Jing, dyan ako pong oras ngayon pamikatagon na i-shout out, i-greet, batiyan, ding ega-naga ng buring i-greet. Kasi po magbanda ka palengki Candaba. Jing, ot naman rugu mo ko sinauta, tayo benda kasi LTV. Pota rugu magtampula kaya, sana po alahong akalinguan kaya kayong greetings. Go ahead po, Ma'am Jing. So, munang dili po, maya payugto po kaya kayungan. Munang dili kaya kaming mayap at malugod ang mayor. Maya pahugto po at syempre karing kakong kabalen, din ka na akong Candabeño, sa Manalbeng, yaning kaurasan iti. Karing kakong pamilya po, kayong ima ko, karing kapatad ko, at syempre karing ka na akong kakaluguran mo naman at kaopisina po na kasalukuyang Manalbe, ngayon pong kaurasan iti. Ayan, value po palagi ako mag-play safe ya po, Ma'am Jing. Kasi nung mamayang lagyo, pota... Ala ko nga sabi, sa ating ko nga kulingwan, may muhala, sir. Buwan po pang pota, mayaring programa tamo. Mamayaring mag-shoutout. Hello po, Mayora Maglangke. Kumusta ko po? Ing Malagud, Rene Maglangke. And kalupa na po ning abanggit ko nandin, magumpisaya po itang kayong Moka. Aliwaya po itang Most Outstanding Kapampangan Awards. Katunog niya mo po, oning Kayeta, Moka. Ini pong Moka. Aman-man ng Ma'am Jing. Letter C, Moka, mas kaya, mas wabi ang bagya. Bakit po aisipan tayo ining Moka ngayon at Nanu ining Moka ngayon? Ining Moka po, wapining aman wandang Most Outstanding Candabeño Awards. Actually, may inspired niya po yung kaya kaming Mayor Pin, na kareni pong didinan ng parangal king kaya katamong lalawigang Kapampangan, wherein ikit na naman po na dakal potential at dakal marangal Candabeños na pwede naman na dinan award po. As a matter of fact po, dakal na lamo rin po rin kaya kaming maging awardees. Sabi ko po, the late Victor H. Martin Sr. and Priscilla Martin king parenthood po category. Ating kami rin po Jose Evangelista king kaya naman science and technology. Ang po recently po, Doc Edward Lapus Jr. King Agriculture. Ang po yung former, late former SB member Pedro Guevara, King Agriculture mo rin po. Ken pong kaya yan. Moka, Wapi naman, kasi pota, Ken kayo minunala pa rin Moka, King Kapampangan, King Probinsya, trugo King Balenta mo, middidinan na pamang pakilala. Makanta po yung Buring Malyare. Witapin po. So, aisip nepin po, Mayor, na nung king Kapampangan, lalawig ang Kapampangan, may parangalan la, o king sarili ng balen, tala agyong parangalan. So, aisip nepin po ita na mag-conduct kami na first time ever po, king Candaba, na maganap ining Most Outstanding Candabeño Award po. And for the longest time, kalupa na po ning abanggit sunandin, balo ko nung ako magkamali, dating Chief Justice. Yes, Artemio Panganiban. Artemio Panganiban, balo ko, Moka Award yan naman. Nung ako magkamali, mimiya naman pundangalan kaya kayo. Dakal na pong personalidad Candabeño talaga na talagang kilala dano king national. Tamo balo, pati king international na talagang gagawang lagyo para King Candaba. And
Makaparakilya po ini king metong okasyon king balenyo o kaya po ay isip pa Actually po yung mayor mi, paplano niya po na maganap niya kay municipal night mi, which is on November 28 po. So ito papaplano niya na bang kanitapin po, celebrate na para kayong fiesta, anything po ang moka po. Okay. So anano ya po impeka date of balamuning kaya katama pang moka? November 28 ya po itang kaya tentative. Okay. Okay. Buri ka naman po nga balong ni Ma'am Jing, ne? Makanano po kaya in screening marapat kening gawan tamong moka? Opo. Moka. Opo. Moka Award. Makanano po ing maging screening nyo? Atin po bang atin bang application form? Kailangang i-submit. Makanano po yung maging Opo, sa screening? munang dili po, syempre, atin lang pong requirements din Atin lang mechanics po. Okay. So, yung gawan mi po ngayon may kaya na kaya po, may labi na kami po, karing kapitan mi po, ang pong SK, since ila po yung makabalo, karing-kare lang kabarangay po. Correct. And then, may kapag-gather na kami pong nominees, ating kami pong steering committee na kahit evaluate dala, nung pasukla po, karetang criterias, ay submit da po at karetang categories ay biyada po. Okay. Ito po. Okay. Pato yung pasibay itang kainan din, itang metong graphics tamo. Yan. Pakibasa tala po rin requirements sa Ma'am Jing, baka ta pong karengke katamo tala panalbe. Hanggang ila taga-Candaba rin. Pota atin lang kilalang taga-Candaba na naka-potential or qualified ka rin kaya katamong requirements. So, deni po rin kaya kaming requirements po kaning MOCA na Most Outstanding Candabeño Awardee. Number 1 po, kailangan natin niya pong accomplished nomination form with attached 2x2 picture. Dapat po latest siya. Yes, Kasi pota, yes. itang 2x2 Pota niya nga picture natya na. pa, sir. 19 kayo po yung picture na. Kilala, diba, sir? May kilala. Opo, latest pong picture. Tapos number 2, proof of birth, original po and clear photocopy of Philippine Statistics Authority or the PSA, o birth certificate, baptismal certificate, and etc. Ayan, bala mo po proof of the identification. Ing baptismal po, malili kayo. Makuha po yan. Nung ka rin ko po, may binyag. Nung katoliko kayo. Kasi po, tating aliwala po pamaniwala. At mo naman pong balo kong dedication kaya. Karetang Christians. Nano pa, palto yung pasibayo. Deta pong miyaliwang requirements tamo. Atin tamo pong resume, the brief essay, write-up, no more than a page po niya. Tangalis masyadong makaba po. Certificates, commendations, awards, signed testimonials, and endorsements. Okay. Ing ko pong tutuki kong kutang, although balo ko open yun Yes. Nino po rin pwedeng mag-nominate? Kailangan po ba taga-Candabaya o kaya manok na kanya San Fernando o Miyayaliwang Balen? Or malita mo taga-Cebuya? Pero atin niyang kilalang taga-Candaba na ginawang masanting king Cebu o kaya king aliwan lugar. Nino po rin pwede mag-nominate? Actually, pwede naman po nino mag-nominate except for the awardee na a bona fide residents of Candaba po. Okay. So, dapat taga-Candabaya. Okay. Next question. So, makanano po, ala pa mong honorary Candaba, ala pang makantang awarding makanita. Kaya pa mag-concentrate po kanyan. And siyempre, since it's the first, palagay ko, lawin niya pa, makanano ya mo naman ma-improve, baka naan tayo pa pasanding testing ground niya pa. king tutuki. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng